Open your Bibles this morning to the book of Titus. Abrihan niyo mga Biblia sa Titus. Ang Diyos ni hatag nagkunini nga mensahe Thursday sa buntag. Ug nag-andam ko sa tibok mensahe Thursday sa buntag. Dayong gahapon sa gabi na change daghang butang. Ang Diyos nag-adjust gyud sa mensahe. Titus chapter 1 verse 12. Titus chapter 1 verse 12. Alright, so dali pa ko magbasa sa text verses this morning. Nako'y hangyo. Pwede ko maghangyo ninyo? Pwede ba? Palihogaya masuko na ko karon. Alright. Kung masuko ako'y lawod, pero palihog. Para sa imong kaugalingong sake. But seryoso na. Kabalo mo. Kailan mo sa inyong pastor. I preach what God tells me to preach. And God changed this message. Na ko'y laing plano para sa application sa mensahe karon. Ang Diyos nagpa-adjust gyud. And I'm gonna need my rock today. I'll tell you that right now. Kusog gyud ang hangin. And Titus chapter 1 verse 12. One of the harshest criticisms of a people group in the entire Bible. Iso gyud, nagsaway nga iso gyud sa mga taong taga Crete. Titus chapter 1 verse 12, 13, and 14. Kung nasa, amen? Ano maningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Titus chapter 1 verse 12, 13, and 14. One of themselves, even a prophet of their own, said, "The Cretans are always liars." Normally we would say today always, but in the Bible, always liars. Evil beasts, slow bellies. This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Bisaya, usa mismo kanila, bisan uska propeta sa ilang kaugalingon, miingon, ang mga Kritehanon sa kanunay mga bakakon, dautang mga mananap, and my favorite, mga tapula nga sobrang mukaon. Wala ko sure nga kanang saktong translation, pero doog yun. 13. Kini nga pagpamatuod tinuod. Ouch. Tungod ni ini badlong nga sila nga mahigpiton. Kinsa nakasabot-sabong mahigpiton? Higpit means stricto gyud, isugman. Diba? So mahigpiton means strict kayo. We could also say maisugon. Do kayo sa maisugon. Aron sila magmaayo diha sa pagtuo. That's really the focus of the message today. Aron sila magmaayo diha sa pagtuo. Nga dili magatagad sa tinumutumo nga mga sugilanon sa mga Hudeo o kasuguan sa mga tao nga makapalayo gikan sa kamatuoran. Tell my message this morning, Brother Julius, can you go find me another rock? I'm gonna need dili smooth kayo, tungod dili kinahanglan di ko gana mag-slide. But I'm gonna need a kusog ang hangin. Tell my message this morning is the greatest hindrance to Christian maturity. Ang pinakadakong, salamat sir. See if this works today. Try that and that. All right, there we go. Ang pinakadakong babag sa Kristohanong pagkahamtong. Sakto ba? Sakto na yung pagkahamtong. Diba? Everybody's looking funny, like, na-distract yun ka mo. Ang pinakadakong babag sa Kristohanong pagkahamtong. That doesn't feel right. Sakto ba? Sakto ba? Okay. Nagduda ko, ako musulti ang tanan tao. Natulog mo sa gabi Natulog ba? Okay, rata karong buntag? Katulog ko ng tanan? Nagmukod kamay? Di kayo? Kinsa nagmukod karon? Kinsa gigutom karon? Kung gutom ka, smile samtang magwali ko or madugay, gyud ang mensahe karon.
Magaan po na tatay, kung makalingkod. Heavenly Father, would you please bless the message this morning? Fill me with your spirit. God, you know this was not my choice of a message. It's not what I wanted to preach. But God, I am 100% sure that you want me to preach this morning. Would you fill me with your spirit? Would you guide me? Would you bless me? Would you guide the message? Fill me. God, I need your help. I can't preach on my own. You know that. Please show up this morning. Speak to hearts, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Crete, ang lugar gitawag Crete, kana ang gamay nga isla diya sa Mediterranean Sea. Paminaw lang, focus right on in. Nagwali na ta. Nagwali na ko, kamo naminaw na. Okay. Gamay nga isla dito sa Mediterranean Sea. It's south of, I believe, of Greece. I think that's correct. South of Greece. Gamay nga island, dili dako kayo. Mas dako kaysa Cebu, pero mas gamay kaysa Negros. Aron na ka idea sa kadako sa Crete. Ikaw, kung ganan ka magbutang sa Crete, diri sa Mindanao, Crete, you could put Crete into Mindanao 11 times. So dalit dako ang Crete. Dalit dako kayo ang isla nga gitawag Crete. Si Titus ang pastor. Si Paul nag-start sa simbahan dito sa Crete. Dayon siya nagbilin ni Titus dito aron mag-pastor sa simbahan, humanga si Paul, nagpadayon sa yung mga panaw, sa yung mga pagbiyahe sa missionary work. The island of Crete, dalit dako kayo. Pero dako kayo ang mga problema diya sa culture sa tao sa Crete. Dako yun ang mga problema nga kinahanglan at timanon ni Titus. Very frustrating being a pastor in Crete. Kita makalantaw sa mga problema dito sa Crete sa among text verse karong buntag. Atong text verse karong buntag. Look with me at verse 12. Tanawang verse 12 sa inyong Biblia. One of themselves, even a prophet of their own said, stop, pasaya. Usa mismo kanila, meaning one of them, ang uban nila, usa mismo kanila, bisan us ka propeta sa ilang kaugalingon may ingon. So si Paul nagingon ni Titus. Titus, nakasabot ko sa imong kasamog dito, diha. Kabalo ko sa culture dito sa Crete. Bisan ang ilang kaugalingon tao. Kabalo nga dakong problema sa batasan sa tao sa Crete. Ang iyang kaugalingon, a man from Crete, ang taga Crete yun, nagsaway sa ilang batasan. Ug unsay ang gisulti. Verse 12 na pag-usab. One of themselves, even a prophet of their own, said, the Cretians are always liars, evil beasts, slow bellies. Usa mismo kanila, bisan usa ka propeta sa ilang kaugalingon, miingon ang mga Kritehanon, I can't talk, sa kanunay mga bagakon, daot ang mga mananap, mga tapulang nga sobrang mukaon. Liars, evil beasts, slow bellies. Wow! What does that mean? Unsa istorya niya? Dili kani gisulti sa foreigner. Dili kani si Paul. Ang foreigner. Nagsaway sa tao sa Crete. Kini ang taga Crete. Nagsaway sa iyang kaugalingong culture. And what did he say? Always liars. Evil beasts. Slow bellies. Agay. Sakit ta, oy. Diba? How would you feel if Pastor Mike stood up and said that about the pitan? Wow! Masuko ba gamay? Foreigner man good ka, Pastor, waka nakasabot. Diba? Pero si Paul wala nagingon diri. Ang taga Crete nagingon. Na ayaw malibog kabay ni ining mga panaglitan. That I need a marker. I'm going to write these on the board. Paul, I've heard different people explain these three things different ways. Pero para na ako simple kayo. Si Paul naghiskot, well actually this other man, pero si Paul nag-repeat. Pero kining tawhan naghiskot,
Tulog ka area nga naigdakong problema sa batasan sa mga taga Crete. He mentions 3 different areas. Now, don't be confused. He uses interesting words. It's like to create an illustration. Maghimo og picture diya sa imong hunahuna. What was the first one he said? Unsang una ngayang gisulti? Tulog ka butang. Unsang una? Tanaw, they are what? Always liars. Now, I'm not sure why they didn't put the S, pero dali kong magreklamong kinang pulong sa Diyos, dali ako. So, always liar. Now, wait a minute. Have you ever heard the joke? Ang tao magsulti. Namakak siya. Mao ba? Oh, namakak yun siya. Kiyon sa nimo pag-ibulong nga namakak siya. Nagmove ba ang imong baba? Sabta niyo ka na? You ever heard that? How do you say that in Visayan? His mouth is moving. Huh? Nasabta niyo ka na? Wala klaro sa Bisaya. Sa English, mas klaro. How do you know he's lying? His mouth is moving. You ever known somebody like that? Kung magastorya, morag na makak siya. That's what he's saying about the Cretians. Always liars. Kanunay. You never know if they're telling the truth because most of the time, sa halos tanan kayimtan, namakak yun. Ow. So what would we describe this character flaw as? Simple. Dishonesty. Dili kasaligan nila. Sila. They are dishonest. Kanusa. Always. Ouch. Number 2, what was the second one? Always liars. Ikadua. Evil beast. What does evil beast mean? This is actually very simple. What is evil beast? Let me ask you a question. Have you ever seen pigs fight over slop? What is slop? Ang pagkaon sa babaw, huh? Pasaw. Nakita pa kaniyana? You ever heard pigs scream when you dump the food? Like, nga naman sila nagsingit. Nakigaway sila para sa pasaw. Diba? I'm right, aren't I? I've heard, now I don't live by pigs anymore, pero kung naay pagkaon sa buntag, diba? Why is that? They're fighting for the food. Have you ever seen dogs fight over a little piece of meat? Nakikita ba ang mga iro nakigaway para sa gamay nga bahin sa karne? Nakita ba? Why do they fight? They are selfish. That's all that means. It's real simple. Evil beasts are selfish and they're mean because they're selfish. Buot mo sakit ni mo aron mo kuha sa akong gusto. Selfish. Tinod ba? Well, what about the last one? Slow bellies. Now, nagdua ko kabayan sa sobrang mukaon. They're trying to connect the idea to the belly. Maybe. But the real obvious one is the first word. Slow belly. Slow bellies. Real simple. Lazy. Ug maot silang mag-agi pud. And so always liars, dishonesty. Let's make these nouns. Selfishness. And lazy. I'm going to erase that. That's terrible. Evil beasts, selfishness. Slow bellies, laziness. Something you can the 3 character traits that were so common through the entire culture of Crete that he said, always, kanunay, liars, dishonest, selfish, lazy people. Wow! Strong kayo ang pulong, pulong ni Po, pero ang pulong sa taga Crete. This Cretan man naglantaw sa iyang kaugalingon culture nagingon. Dishonest? What is dishonest? Matikason, madili matinooron. Any of those, all of those. I like matikason. That's simple, but that's not exactly the same as liars. Anyway, dishonest, dalo, tapulan. And what do you think Paul said about this assessment? Assessment means pag-isip.
Unsa gisulti na Paul? Siya nagsulti, naay taga Crete nagingon ang tanan tao dito, dishonest, dalo ug tapulan. Unsa ang gisulti? Did Paul get self-righteous? How dare you? How dare you judge those people? What siya katungod maghukom kanila? Wala siya kabalo nga si Kristo nagingon, judge not that you be not judged. Is that what Paul said? Wala kay katungod maghukom, dili ka na. Unsa gisulti ni Paul? Look at verse 13. Unsa gisulti ni Paul? You got your Bibles? Tanang verse 13. Come on now, wake up. Verse 13. This witness is what? Ouch. What witness? Unsay pagpamatuod? Kini gisulti sa tao. Liars? Dalo? Tapulan? Tinuod yun. Siya nagsulti, ako nakakita, nakabista ko dito sa una, tinuod. Maot yun ang culture dito. This witness is true. Ang kadaghanan sa tao dito sa Crete na ay dako nga problema sa ilang batasan. Dishonest, selfish, and lazy. Dayon si Paul maghatag og instructions o I forget the word for instruction, pag magtudlo, magtambag lang ni Titus kabahin sa saktong paagi nga magtagad ni ining mga problema. Did I say that correctly? Nawala ba? I said it wrong, didn't I? Y'all look lost. English. Paul then continued and gave Titus advice how to deal with these character problems. Isn't that tagad? Deal? Pero ay klaro. Tagad man. I'm not even preaching yet. Don't feel convicted yet. I'm not preaching about those things. Just an illustration. Panaglit ng rakan eh. Oh. Wala pa ko nagwali. Just pasabot lang. Paul gives instructions to Titus. What should a pastor do kung mukita siya og mga problema sa batasan diha sa iyang katawhan? Look at verse 13 again. Verse 13 again. This witness is true. Look at the next few words. 4 words. Wherefore, rebuke them sharply. Tungod ni ini, badlong sila nga mahigpiton. Unsang tambag ni Paul nga ato ni Titus para sa pagtagad, pag-atiman sa mga problema sa batasan diya sa katawan. Rebuke them sharply. Isog. Maisogon. Mahigpiton. Stricto gyud. That word sharply is the exact idea that we use in Visayan as isog. Say, Pastor, usahay si Pastor Mike magwali nga isog yun. Dali usahay, kanunay. Kabalo ko nga daghang tao karon wala na nagatuo sa strong isog nga pagwali. But Paul did. Si Paul nagatuo sa isog nga pagwali. He said, Titus, naay problema sa character, so kinyang saktong paagi magatiman niya na. Preach! Wala sa nagsulti, kinahanglan magpasabot nila. Kinahanglan ma-discourage. Kinahanglan ka mag-encourage nila nga mag-develop sa mas mayo nga batas. Wala siya nagsulti niya na. He said, rip their face off in English. Kita nakasulat sa expression, rip their face off. It means, what is that in Visayan? Ha? Gisi ang iyang nawong? Dili klaro. Rip their face off. There's a word expression, but I can't think of it right now. But it means, I can't think of any explanation for that. Pero nakasabot mo, pagwali sa kamaturang nga walay kahadlok, isog yun. That's what it means. Ang mga tao musulti karon, naglusod sila sa ilang batasan tungod kinahanglan mas daghang pagtudlo. Wala silang nakasabot. They don't know what they're doing to themselves. They need to be encouraged. Tungod na-discourage sila sa ilang kinabuhi. Kanamo ra sa naghimo sila sa maot mga decision. Ang magkalibutan o magawali mo tino mo sulti, you need to teach more. Mas daghang pagtudlo, mas daghang pagpasabot, mas daghang encouragement. Paul said, preach! Preach against bad character. Dili magwali lang kabahin sa sala. Magwali pud kabahin sa maod nga batasan, katapulan, dishonesty, kadalo. Paul said, kung naay problema sa batasan diya sa katawhan, ang solution dili mas daghang pagtudlo, ang solution mao ang isog nga pagwali.
Amen. Oh, buhi pa ta. Kabalo ko, kung ang pastor maggamit sa pulong batasan, ang tanan tao. Diba? Tungod kitang tanan magdasal sa atong batasan. Kitang tanan. Kitang tanan tapulan usahay. Kitang tanan dalo usahay. Tinod? Kitang tanan maot usahay. Di ko. But why did Paul say, rebuke them sharply? Nga naman si Paul nagsulti dere, pagwali, pagbadlong nila nga maisugon. Why? Look at verse 13 again. We're finally getting to the point of the message. Now, kung naigo nakakaron, Lord, yun, wala pa niabot ang tinuod mensahe. We're not there yet. That's why ako remember akong hangyo sa sinugdanan? Ayaw masuko na ko. Higala pa ta, di ba? Higala pa? O bisan sa akong isulti karon, higala gyapon ta, di ba? Okay? Dili kamo, akong na mga bato. Dili kamo wala. Nairas ng mga tao, walay bato, nahadlok ko. Magtago ko sa akong pulpit. Magwali ko diri. Look at verse 13, pag-usab. Titus chapter 1, verse 13. This witness is true, wherefore rebuke them sharply, that. Sa Bisaya, Aaron. What does the word that mean? What is Aaron? It means si Paul naging kinahanglan ka magwali nga maisugon aron maghimo sa resulta. That's what Aaron means, di ba? It means to cause, so there will be a result. Sa paghimo sa resulta. That's Aaron. That is that in English, okay? So he's about to give us a reason or the result we're trying to get. Unsa ang resulta? Nga gikinahanglan. That they may be sound in the faith. Aron sila magmaayo diha sa pagtuo. Now the word sound in the faith. What is that talking about? Because that's really the message. Ang pulong sound, na ay duwa ka pasabot sa English. Kumong tanan kabalog sa pulong sound, nagpasabot tingog. Diba? A sound. Makadungog ko sa sound, sa tingog. That is a noun. Pero, ang usahay, ang pulong sound, gigamit para sa usa ka adjective o nag-describe sa laing pulong. And kung ang pulong sound maong adjective, that means good, healthy, mature, well-balanced. So sila nag-translate be sound as maayo. It's not quite as strong in my opinion, pero kanang maitabos kung mag-translate sa mga pulong, usay mas isog sa one language, mas maayo sa lain. But he said that they may be sound in the faith. Now I want to write that. I'm going to put that on the board because it's important. So what do we have here? Naay problema sa batasan, di ba? Paul's solution was rebuke them sharply. Pagwali nga maisugon. And then, what is the result? So naay problema diri sa batasan. Ang saktong paagi nga mutagad niya na, the right way to deal with it is rebuke them sharply aron unsaman. What is the reason for doing this? That they may be sound in the faith. That they may be sound. If we say, the man is of sound mind and sound body, that means healthy siya sa utok ug sa panglawas. That is the meaning of the word sound. That they may be sound in the faith. So nga naman, kinahanglan ka magwali nga maisugon. Aron sila mahimong healthy, sound, kompleto, hingpit, hamtong diha sa pagtuo. Be sound in the faith. What does it mean? It means healthy. I'm getting ahead of myself. I already explained that. Let me go to my next page.
Now here's the important statement here. Watch. Paul says, English una. Paul says, rebuke them sharply. Why? That they may be. Now anyone who understands English knows that word be there means future, become. Aron sila pwede mahimong. Diba? So they may become sound in the faith. Stop! So, kung ganan si po nga sila mahimong, maayo, mahimong hamtong diya sa pagtuo, what does that tell you about them now? Right now, they are not sound in the faith. Tinod ba? Kung kinahanglan ka mahimong hamtong, wala ka hamtong karon. Tinod ba? Are you with me? Niyan ang panahon na sa ministry ni Titus, diya sa simbahan sa Crete, ang mga tao wala pa hamtong, wala pa maayo, wala pa kompleto, kulang pa. They were not mature Christians. Why? Watch now. Nga naman, wala pa sila hamtong mga Kristohanon. Tungod na sila ay problema sa batasan. Was that clear? Klaro ba? Kung maigo ang tao, lusod nga, I don't know if people understand kung maglingkod ra. Kinahanglan ko sa akong umbrella, Pastor Mike, magtago ko. Ang rason, watch. I want to stay with my notes. Stay with my notes, Pastor Mike, stop. Ang rason, wala sila sound, wala sila hamtong, diya sa ilang Kristohanong kinabuhi. We could put it this way. They weren't reaching their potential. Wala sila nagkabot sa ilang mahimo para sa Ginoo. Nganuman, tungod naa pay problema sa ilang batasan. Ang ilang batasan, mao ang nagpugong kanila gikan sa ilang mahimo para sa Ginoo. Their weak character was holding them back. Ang ilang maluyahon, ang ilang maot nga batasan, pugong kanila gikan sa kinabuhi nga hamtong og ligon sa ilang Christian life. Here's the message this morning. Listen to the pastor. Why were they not? Nga naman dili sila ligon sa pagtuo. Nga naman dili sila hamtong. Tungod naay problema sa ilang. Here's the truth this morning. You ready? I'd like to say this morning, it is not usually a lack of knowledge that holds us back from reaching our potential for God. Kasagaran, dili ang kakulang sa kahibalo ang mupugong nato gikan sa pagkabot sa atong mahimo para sa Diyos. Most of the time, the thing holding us back is a lack of good, godly character. Sa halos tanan kahimtang, ang nagpugong nato gikan sa pagkaabot sa atong mahimo, mao ang kakulang sa maayong batasan. Very few Christians fail because they don't know what to do. Pipila gyud ang mga tao nga nagpakyas tungod wala sila nahibalo kung unsay angay buhaton. The vast majority of people who have failed in the Christian life failed because they didn't do what they knew they should do. Ang kadaghanan kanilang nangapakyas diha sa Kristohanong kinabuhi, nagpakyas man tungod wala sila naghimo niyanang butang nga ilang nahibaloan. It's not that we don't know what to do, it's that we choose not to do it because our character is weak. We don't feel like doing right. Wala ko'y gana. Dali ko magbati, maghimo sa matarong. Kanama ang rason ng tao mo pakyas. Dali tungod kulang ang kaibalo, tungod kulang ang batasan. Are you with me this morning? That is the teaching of this verse, isn't it? We don't fail because we don't know what to do. We fail because we don't want to do right. Dili ta mo pakyas tungod wala ta kabalo unsay ang angay buhaton, mo pakyas ta tungod dili ta ganahan mo buhat sa matarong.
Kanang ta mo sunod sa pagpangibog sa kalibutan. Kanang mo sunod sa atong pagbati. When you know what to do, but choose not to do it, that is always a character problem. Kung kabulo ka, unsay angay buhaton, pero magpili ka nga dili buhaton kana sa kanunay, maong problema sa batasan, dili kayo balo. This witness is true, wherefore rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Aron pwede mahimong. Aron sila magmaayo diha sa pagtuo. Paul said, Titus, when you see bad character, rebuke them sharply. Ayaw magpugong, pagwalin lang. Ako musulti ni mong sarason, daghang tao mo pil sa simbahan, pero dalik gyud mausub ang ilang kinabuhi. Ang ilang mga pastor mahadlok. Talawan ng pastor, dali magwali. Dali mahadlok sila magwali sa kamatuoran. Paul said, rebuke them sharply. Why, Paul? Nga naman. Aron sila pwede mahimong hamtong. Aron sila makakapot sa ilang mahimo para sa Ginoo. Okay. Now the application. Now listen to me very carefully this morning. When I prepared this message, sa diya nag-andam ko na mensahe, nag-start ko sa Thursday sa buntag, nagplano ko mag-apply sa kamatura sa daghang area sa kaminyoon, sa pagpadako sa anak. Is that what you taught me, pagpadako sa mga anak? Sa pagbasa sa Biblia, sa sowing, sa kanang kung mag-apply nining kamatura sa daghang area where we know what we should do but we don't do it because we have a character problem. But God said no. Yesterday, God made me rearrange the message. I spent an hour and a half last night rewriting the message and taking out every application except one. And I've learned something with God. He knows what we need better than I do. God said no. Diyos nagklaro good kanako sa gabi. And don't misunderstand me. I don't hear a voice, but I know God. Your pastor walks with God, and God leads me just like He promised He would. God made it very clear. He said, "Nai uska eri lamang nga ipokis nga ikaw mo focus karon. Uska eri nga magbabag kanatong mga naluwas kikan sa pagkabot sa atong mahimo. Uska eri nga nagbabag labaw sa tanan lain." An area that hinders more Christians from reaching their potential than any other single area. And you're going to be surprised when we get there. What is the one area that hinders so many Christians magbabag sa daghang Kristohano gikan sa ilang mahimo? One area, this is one area where every Christian knows what God wants us to do, but often we just simply decide not to do what God wants us to do. One area. And when we choose not to obey God in this area, that always hinders us from becoming sound in the faith, reaching our potential for God. Na uska area, kitang, watch now, ang area nga walihon nako karon, kitang tanan kabalo, unsay gituyo, unsay gisugo sa Dios nining area. We all know, there's not one Christian in this room. I would say there's probably not many Christians in the whole world who do not know what I am going to preach this morning. So don't get mad at the preacher this morning. Akong messenjero ra, ayaw mo pusil sa messenjero. Don't shoot the mailman, he just delivers the package. I want to talk to you about one area, and I'm listen to me. Dili ko magsaway karon. Usa, you know, wala ko'y kaadlog nga maisugon, magmaisugon. You know that. But this morning, I'm not trying to scold. This morning, I'm trying to help adjust your perspective, show you something you've probably never thought of before. Palihog, paminawa ang tanan hangtod sa katapusan sa mensahe. I'm going to talk to you today about one area of disobedience that is holding back more Christians than any other area. Kabalo sila, unsa angay buhaton, pero sila magpili nga dili mo tuman kung dali sila ganahan.
And because of this one area, daghan gyud ang mga Kristohanon dili gyud mahimong sound in the faith. Dili gyud magkabot sa ilang mahimo para sa Ginoo. I'm going to give you the verse and you're going to know what the topic is. I have never preached an entire message on this topic. Never in my entire life. I've preached hundreds and hundreds, thousands of times. Turn with me to Hebrews. Hebrews. Chapter 10. Have you figured out what the topic is yet? Wala pa ko naghiskot sa verse. Nagtago ko sa verse. Hebrews chapter 10, verse 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Kung nasa amen? Here we go. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Nga wala nagabiya sa pagtingob sa atong kaugalingon, sama sa batasan sa pipila, apan nagadasig sa usa ug usa ug mas labaw na samtang nakita ninyo nga ang adlaw nagakaduol. Ang adlaw nagakaduol, nagastory kabayan sa pagbalik ni Kristo. We all know this verse. Not forsaking the assembling of ourselves together. Here is the problem. Look at me today. Tanaw ko. It does not say not forsaking the church. Does it say that? No, it doesn't. Wala nagingon nga wala nagabiya sa simbahan. But most of us, when we read this verse, that's what we hear. Kita maghuno-huna. Na mga tao maghuno-huno sa hay. I go to church sometimes, musimba ko sa hay. So wala ko nagsalikway, wala ko nagbiya sa simbahan. But it doesn't say ayaw mo biya sa simbahan. It says ayaw mo biya, or we could use the word salikway, because forsake is also salikway. He's saying ayaw mo biya, ayaw mo salikway sa pagtigom sa simbahan. What does that mean? That means kung ang simbahan magtigom, dili dapat ka mo biya or mo salikway, mo likay ni ana. Let me put it this way. God is saying, if the church assembles, you should be there. Kung ang simbahan magtigom para sa service, dapat ka mo apil. Now, wait. I don't think anybody would argue with that explanation. No one who's honest. It's very, very clear. And how many Christians in the world know that God wants them to be faithful to church? How many of you already knew that? Itaas mong kamot? Itaas mong kamot. Kinsa kabalo, itaas mong kamot. Kabalo daan, wala ka... Balik na ta, hang torang tanan ta mo ta sa kamot. Alright? Kinsa nakabalo daan, ngang Diyos ka na hang, nga kita mahimong faithful sa simbahan. Itaas imong kamot. We know that, don't we? But if you look real careful, it says assembling, pagtigom, not just the church, but the assembling of the church. That means kung naay service, ang Diyos nag-expect or mo apil ka, kung member yun ka. So let me put it very bluntly. Kung ikaw ang membro sa Truth Baptist Church, o ang simbahan o ang iglesia mas sakto nga pulong. We use the word simbahan. I know what it means. It means place of worship. This is really not simbahan gyud, but we use that word in Visayan. I understand. But the word iglesia is much better for church. Kung ang iglesia, kung ikaw ang membro sa iglesia, o ang iglesia pagtingob para sa church, unless you have a really good reason to be absent, God expects you to be there. How do I say that? Gawas kung nakay mayo nga gyud nga katarungan nga mag-absent, ang Diyos nag-expect ikaw mo apil. Now, I want to ask you a real simple question this morning. Remember, what is this sermon about? This sermon is about reaching our potential. Magkabot sa atong mahimo para sa Ginoo. Daghang Kristohanon dili gyud mo kabot sa ilang mahimo para sa Ginoo tungod usay-usay ra sila magsimba. Buntag na lang mi kay busy me. Di ba? But I'm gonna say real blunt. Wow.
The devil don't like this message. Or maybe ang Diyos nag-amen. Wa ko sure. Now, I want to ask you a real simple question. I'm not scolding. I'm not mad. Wala ko nasuko. Kung masuko ko, kabalo manggod ka. Wala ko nasuko. I want to ask you a question. I want you to think real careful. English or not, because I want to make sure it's clear. If you went to God and asked Him, God, how many services do you want me to attend each week? Pastor, all right, God, na Domingo sa buntag, Sunday school, ug buntag, dayon Domingo sa hapon 4:30, ug Miyerkules sa gabi 6. You know, pila ka services. Imong gitingwa nga ako mopel? Sakto ba? If you ask God that question, come on now, come on. What do you think He would say? Come on, let's just be honest. Do you think God would say, oh, murag one service lang, igo na? Dili ka kinahanglan sa mga lain mga mensahe, akong naghatag ni Pastor Mike niya ng mga mensahe para sa lain membro, pero dili ka kinahanglan. Do you honestly believe God would say that? No. Every single Christian here knows if the church has church, kung naay pagsimba, ang Diyos ka na nga ikaw mopel. We know that. Now wait a minute. Kung kabalo na, ug dili buhaton, kana maong problema sa batasan, dili kahibalo. Ouch! Ouch! Pastor Mike! Don't worry, hapin na tao man, makauli ka. Na mga bandages dito, okay naman ka. Do you think God would say, oh, igo na ang usa na lang? Do you honestly believe God would say that? I don't think anybody believes that. Or base ng Diyos mo sulti, well, kabalo ko nga busy ka, takang trabaho, na yung mga anak pasing, naminyo ka, takang lain-lain, butang sa imong kinabuhi, nga importante kayo. So, unsa imong hunahuna? What do you think? Pila ka service ang angay para sa Kristohano? Do you think God would say that? I mean, really, do you believe God would say that? I don't. Because He already said up here in Hebrews chapter 10, not forsaking the assembling. Do you think God would say, oh, just pwede ka magsimba kung dali ka busy? Do you think God would say that? Nakasabot ko nga busy ka. Kitang tanan, kabalo, ngang Diyos ka na kita mo pil sa tanan service kung possible man. So I understand, sometimes dili possible. I understand that. There are some circumstances where you are not in control. Sometimes you cannot because of health. I understand that. Kung nag-ubog yun ka, naisipon, bisan asa, palihog, ipabilin sa balay. Kihilantang ko. Ulit na lang, palihog. Usahay, dili ta makakontrol at gyud sa atong kaugalingong schedule. Some young people, your parents may not let you come on a Wednesday night. Okay, nakasabot ko niya na. Some people are forced to work on maybe a Wednesday night. Now, I'll be honest. I wouldn't take a job that made me work on Sunday. Dali ko mo dawat niya na. Kung kinahanglan ko mag-absent sa Domingo, dili ko magdawat niya ng trabaho. Pero usay, kinahanglan mag-work sa Miyerkules. I understand that. Sometimes you have no choice. You know, Jomar works at the gas station. Ako nag-encourage niya mo dawat niya ng trabaho. And mag-out siya 7 kapin. Kung magdiretso dire, humanat na ta dire. So there are certain things you can't control. Tinod ba? However, when we choose to be absent from church, the key word is pili. Maghimo sa decision, dili ko magsimba tungod ni ini. That is not a problem of knowledge, it is a problem of character. Now I'm going to give you an opportunity. If you, kung ganahan ka masuko, kini ang imo oportunidad. Ready ba ta? Here we go. I know what some of you are thinking.
But Pastor Mike, I can't come to all 3 church services every week. Di kaya nako moapil sa tanan. You should be very, very careful with those words, I can't. Because most of the time when we say I can't, we mean I don't feel like it. Di kaya nako. Hold on. We're saying, kung kabalo taon sang sakto, pero dili buhaton, so we don't reach our potential, ang problema maong patasan. Diba? Let's just be honest. If you say, di kaya nako karon, are you being honest? Or naghimo ka og alibay lang kung gikapoy ka? Are you being honest with yourself? Are you being honest with God? Now I'm going to tell you, I will never come to your house and embarrass you because you missed church. Never. Ako mo apit, hey, give me ako nimo. And I'm not mad. But you need to ask yourself, am I being honest with God? Matinuoron ba ko? Or nag-alibay lang ko kay tapulan ko? But pasing kilantan. Here, wait. Init pa. Kilantan ko. Nangita og alibay. Asa ako nanak, maglanta ko. Huno ko, naluya pa ka. Naluya man ka. Luya man ka. Diba? Higda na. Sakit siya, di ko makakuyog. Honest ba? Kung ikaw, kabalo, kikapoy ko, dili ko wag ko'y gana magsimba, dayon mangita sa alibay, dili honest ka. Because let's just be honest. Most of the time, mag-absent ta sa simbahan tungod way gana. We don't feel like it, and following your feelings is always laziness. Isn't it funny how this connects to these 3 character traits? Say, well, Pastor Mike, dili ko mo apil ni Ana. Lahi ang akong situation. Dili ko makasimba, kay busy man good ko. Nakoy lain butang. Watch now. Here we go. Nakoy lain butang ang kinahanglan himuon nga mas importante. Mas importante kanimo or mas importante sa Diyos? Tungod kung mas importante kanako, then doesn't that kind of sound like selfishness to you? I told you, na oportunidad masuko na ko karon. Higala pa ta. Okay ba? Naigugma ko kaninyong tanan. Pero ang gugma musulti sa kamatuoran. We need to adjust our thinking about church. Kinahanglan ta mag-adjust atong thinking kabayan sa simbahan. Ang pinakadakong rason ng tao dali mo kabot sa ilang mahimo sa Dios tungod kita ang mopili kanu sa magsimba o kanu sa dili. And you will never reach your potential for God outside of faithful attendance to church. Never. I said all of this stuff. You see, kung kita mag-decision, nailain putang ang mas importante. Now listen to me very carefully. Do y'all know this verse? Seek ye first the except when you need to work. I know. Pastor Mike, di ko makakontrol sa akong schedule. That's different. I'm not talking about that. I'm talking about people who can control their schedule. And I'm not going to come to your house and say, asa man ka sa Domingo? Huh? Saan mong game mo? Yeah. Kaya bala kung tapulan ka? Nainom na. Ako picture sa board. Nainom na ba ka? Nihining ang mensahe, ha? Nainom na ba? Unsa man ka? Dishonest ba? Huh? Tapulan? Dalo! I ain't going to do that. But at least one time, God made it real clear. You need to explain the truth about church attendance. Put God first. We have church 3 times a week. You know why? You're not going to grow with just once a week. Dili ka mo tubo sa once a week. Forsake not the assembling. That's not just Sunday morning. That's Sunday morning, Sunday night, Wednesday night.
Daghang pastor will like kaisog nga magsulti ni ana tungod nahadlok sila ang mga membro masukog dili gyud mo balik. Pero kung ikaw masukog dili mo balik mo pakita ra sa imong maot nga batasan. Og ako dili ma-discourage. I do not preach to fill the church. I preach to help people grow who want to do right. And I don't know where I am in this outline. So can I ask you a question? Palihog, can you honestly say that in your life today, ikaw nagakabot sa imong mahimo? I don't mean your future potential, but I mean your potential today. Can you honestly say, I feel, nagbati ko nagkabot ko sa akong mahimo? Can you honestly say that? If you're not attending all the services that you can, and make sure you're being honest about what you can and cannot. Pero kung dali ka mo apil sa tanan nga service nga mahimo para nimo, are you reaching your potential? The answer is obvious, no. God gave us the church not to save us, but to give us structure for growth and service. And outside of that structure, there's no growth or service. I know, I grew up in a homeschool family sa US. Daghang homeschoolers na idea, mas importante ang family kaysa simbahan. Dali mi kinahanglan mo simba, nami devotion sa among balay. I know those kinds of people, and their children don't serve God. Yes, God started the family, but He also started the church. And the church is where we learn to serve God. The church is where we grow. Ang simamang lugar nga kita mo tubo, makakaton sa pulong sa Diyos, ug maulagad sa Ginoo, and you can't reach your potential outside of faithful attendance to church. Do you know what our problem is? We need to reject the world's thinking about church. Kinahanglan ta mo sa likway sa katolik nga hunahuna ang simbahan makausa lang matag simana. I went on Saturday night, so now I don't have to go on Sunday morning. Dili ba kana ang hunahuna sa mga Katolika? Is that not the reason I misa Sabado sa gabi? Aron na tibo kadlaw free sa Domingo? Is it not? It is a Catholic thinking that says I only need to go to church once a week to get my sins washed away again. That's what the Mass teaches. But we get saved, og napang pareho nga hunahuna. Once per week lang. But you promise you're not going to grow. Og dali ka makaalagad. Tumopil ka once per week lang. Unsay mahimo nimo? Dili ko makabutang nimo sa junior church, sa nursery, sa only once per week na ka dere. Kinahanglan ka sa pagwali samtang na dere. Do you want to reach your potential for God? Ganang ba ka mo kabot sa imong mahimo para sa Ginoo? Then we need to rethink. Kinahanglan ta maghunahuna balik kabahin sa atong idea sa faithfulness sa church. We need to get back to Matthew 6:33 Christianity. Seek ye first the kingdom of God. Pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Diyos. Kung naius ka butang nga nagbabagyod sa mga Kristohano gikan sa pagkabot sa ilang mahimo, kini mauman. Kita mo decision kanu sa ta magsimba o kanu sa ta dili mo simba. O di kaya nako karon, sigurado di kaya or nangitaw grason. Once in a while, usay, kinahanglan ang man of God mo tindog, magwali, nga prangka gyud. Stop making excuses and put God first. Undang yang mga alibay o pagbutang sa Ginoo o una. Get to church first and figure everything else out. Let me ask you a simple question. Now can I be your pastor? Humana ko nagwali gyud. Pastor na ko karon, paminaw. Have you ever tried to figure out a way to attend more services? Naglingkod ba ka uban sa imong asawa, uban sa imong bana, say, unsa pwede i-adjust na mo na to sa mong schedule aron makapilta sa tanan services? Have you ever done that? Because you want to make sure you're being honest. Dili ka gana magsulti, di kaya, kung kaya manggod. I'm asking today, put God first in your church attendance and let Him take care of everything else. And all these things shall be added unto you.
Hey, night church karon hapon 4:30. Naglaom ko kamo makabalik. I know, kabalo ko gikapoy mo, ako pod. If you watch the way I live, you'd know I'm tired all the time. Ask Ma'am Ruth, ask my staff, kanuna gikapoy ko. Ako dali matulog sa pagwali, tungod ako ang nagwali. Kung kamo ang nagwali, natulog na gyud. Maghigda dito sa front row, naitalo na kong pillow. Ayaw na. I'm asking, have you tried to find a way to be faithful? Are you working at it? Are you trying? Or nangita raw alibay? Put God first. Dili yun ka makakabot sa imong mahimo para sa Ginoo hangtod ikaw mahimong faithful to as many services as is humanly possible. Will you let God work in your heart in this important area? Tugot ang Diyos maglihok sa imong kasing-kasing. Importante gyud kani. Dili para kanimo ra, para sa atong simbahan, para sa pagtubo sa simbahan. Let's stop making excuses. There are ways. I know, kapag ko namin mga membro gikan sa layo. Some of them aren't here. Na mga member, wala sila diri karon, layo ang ilang tapit. I know that. But let's try to find a way. Nami membro, wala joke dito sa US. Last story ni. We had a family. Kapuyo sila, layo gyud sa northern Michigan. 4 hours gikan sa among simbahan. Why joke? 4 hours. Domingo sa buntag, 4 a.m. Nagsakay sila sa ilang sakyanan ug nag-drive para sa simbahan. Dayon, nagstay sila sa simbahan sa hapon, nag-rest dito, naay lugar, natulog sila, pasing naay room, wala ko sure asada, pero basin nagabisita sila sa balay sa uban, ug natulog sila, dayon nakapil sila sa hapon. Dayon human sa church, alas 8 natapos na, 4 hours ulit sila. The Mathenas, not Mathenes. That's at the school. You don't know him. Wala na sila dito. Brother Mathena, I can't remember his wife's name. 4 hours man. Eventually, nakabalhin sila sa laing lugar nga mas duol. Pero nainumdum ko, si Pastor Hobbins, nag-story ka ba nila? 4 hours, gikan sa ilang balay para sa pagsimba. Wow! Kung dalita ganan mo, pil kay katulgon ko. Nay ulan. Oh, naluya ko karon. Pipilang tao nag-like sa akong Facebook post na discourage ko, di ko mo simba. Dili ba? Ma-discourage ta ka ba sa kamay nga butang dahil mag-absent sa simbahan? Is that seeking first the kingdom of God? I don't think so. Kumusta ta? Higala pa? I'm asking you to think, what can I do to be more faithful? Unsay mahimo nako aron mahimo mas faithful? Is there something I can adjust? Kung dili mo mahimo, ikaw mo hukom niya na, di ko. If you can't change it, I'm not going to come and question your decision. That's your decision between you and God. I just preach. But would you think about it, discuss it, try to find a way? Aron kitang tanan makakabot sa atong mahimo para sa Ginoo. Dugo namang ulo palihok yung mata.